Ubah Preston Tensong Menteri Rangba Benrap ke Jela hene resmi kalai pui tere unailar ula pentip baka sarkar Jela kan sakhat yakran biang yakin nong yalam nyam halol ka jingpli yakijaka maniblai hadian baka sarkar pedeng kalasya yakijaka maniblai bakin pli no nadu upnai nai lur harjuk opor Ubah Preston ula pentip ru baka Jela meglia yakani ngindang yakhot biang manikren bat ketu ka sinjuk jongki nong yalam niam ki baperepe ngin sa khot bani som lang bati kai ka bangin ya chmat amar komo pi ketu ka lasu na kalian jongi ngila along ready bang kli tendai ultimately na kalian joki ki omba ngimpat long ready te ngin sa khot biang ki bangin yakren te kai ka bangin yo sngau naki ya kata na kalian jogi ngin burom bat ngin le Hakajuk opor Ubah Preston Tensong ula pentip baka Jela meglia kam chimla khangdam ya ka jingrung ngajingmi jong kibriu na kawai ka Jela sakawai ka Jela henry ka chulong pikir namar ka jingkiu kibayo yo COVID-19 khamtam lai ha is khasil sesrek bat kumjuru hari lum garo kalong kami kabidai bet interested moment ko mo pi ndai ba begim dai bestu ba bakla bangin ong bangi close down totally ka total closure down kambar Nilai kabang ong yepi kabang ngi na kalian sarkar ka kabang ngi kalong bet ngiri kulit namar bala yu bang yu i baka spike jong ka ni pang kanang kiyo haga jela ajungi khamtam angni ha east khasil spat antai ha west garwils tinakar daw kolong ka regulation has to be in place la dingim la kumta kamlong tingimut ban ong bangilong against ya ka directive na ka Ministry of Home Affairs nilai ngong pi na kalian jok state comment we are also responsible ban pentikna bagi pajba nong sok snong jong kejala jongi kilong safe but ru kajing sapriang jong kuni kenyang jingpang ngin la kat bala ban control dan ban cut down ba unnung sapriang keleng jong kejala jongi nah ka daw ke regulation na kalian jong kejala kan ya cekmat but ru ya katu ko mo ke protokol skibela deble ba menta ladapi ong makna bangi bo ia kini regulation so kamut pat ban ong mengikha yiki kali marbam ki mardi iki tu ki kali ki bakit ki ba yu yiki essential communities hadu kitu ki nong wan kit nang taban dejhur ban wan thet jhur kitur ngisha lagi te ko mo pi kamdon ban ong ka total closure ka bangi ngim sha tu dot yen no baru tenre ga ong pi kat kum ke jingdon kam ke relaxation kadon tenre ha ko kapon ngiri kulit knan ba kan long safe banyada ya kejing sapriang jong nu kunyang jingpang hapo ke Jela ke jong